fit any assess anything, and your friends say mechanic. Sana prophet kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change here for and I'm about too much GH. Share na prophet kumichacha me so me share. Ebusia for akwaba enko enfama mo se tabre mo share too much GH na mo nia ba so for na ama owusu ebre aso say trending issues me they ever so more ewo everyday so na answer na mo kan woni say Mama Juliet Ventures was so ya say MAD with Ebremo. Now Mama Juliet wakodare ewo kitchen akadie mu kitchen equipment a Emma wo ba kitchen a enje crab 5 minutes. Now wait to be pia bibia kama bibia yenwemwem bibia that so wano edi Emma. Then it is open is so dia no afa ne number no metiawa bia wo be friend bia no be jo so fefe na waso mu na tese won sema wo dia to ndi open no Okaya na that is what it be so 24/7 we are available for other form of delivery across the nation at the amount Momodia from Mama Juliet and number ABM so no make for a yearly roofing at the amount roofing for but I so matano yakamatani edimu Ninti upeso more die estudia no afraid a yearly roofing no by say mano at the amount ABM so loan master so semi fan but we ever say bring us over there a DJ bread so there sika and your day edgy. Nanti say waketia and so a year o plans a wo event be a wo year o project be another going to holidays be a person wo go musika no and so we dey how be a obedwe do be a ID arebo aka won ache dem dabi wo mo se fa wo mo number no wo dey here say we are buying dwani now o saji waketia edify controller and account office now what affordability and one no say sanyama mienta maposo ni awo bi dia and within 24 hours we meet me processing loan sikapudo pa e de ho ama wo de aka usika ho e de a financeable project letter with him so now wo bia wo de apotre and it is a low interest that woman de papa on the HL kakra krabo de yeti krapa won tipo say yeti ewo wa keche ni tipo mo dia na form number no na from na wo mtimi ma usika na unya no ebi na make ko ensem no eso no emucha for empany4 eka ensem bi say asem we empanipa oni ni penny check dia nipa mo e na penny wasem nipa ti na wase na what ni baby a wo penny sa o pesa asem ento na nsa no who say yes or da so ti ase he no o wan keka moja e na memu eno na nam so e ma ensem bebre a e koso e wo biase fanan no e koso because nipa na e na e pre e ko hwe ensem no echi e ma ensem no ebemu na de ti amama akofa no efri esa ene se Nigeria maimu no osofu penny bi tese no wo akapa matese enimgbase ne ebiem so oyewa wate e wo ne video mu no enye ensem ketwa na nenia ene se 40-year-old man and the etifa obuku lubu me pacho mo fache me dili de sa na beba no nti bako se de tie no na sa na bako no na papa yi ene ne dofo tese wo na ahwehwa ware ene te tese wo mu nya ndu aware ebre ne tese wo me ware no ne dofo no ete no sa so na sofo a the dofono secretary edema sa so na sofo so de ni ewo wo bako yi mu na so na tese wo fa ntu dai na ni nie mu no obema yi ni dofo iti onim se de bia da ne kanchima sori a wo college ma se osofo secretary na tese wo no sofo akoye ejuma na wa send chi no sa betra ti ho na tese wo mo ebo mo bra de akowo mani na wo se dan tentem wo se ensakraye se saye bi aba asena ne dofo na bra bomu ase o tai ko ejuma dodo so kasofo so de nye da na tese obi kanchima na so obi girlfriend metra won chensa na tese ejuma ba ko pe amuye enti as secretary no ebe nam so amana tranchete eno ene nam so ma tese the boyfriend no ka so okay ene o hwe de ko kwakosra ne sofo no na we bi se mu se de nkwa na ne dofo no the New Baptist Church pastor yi office or ejuma be pa no edema na enam so ema no eche efie ebasa na wokopie mu wono se na tese office okra de woni wo bebia na emom no osofu ni fie a woti mu ho ena tese makopie emu ewo na wokopie mu ewo fie wono na tese osofu no ebutu na de so na tese obifuo no wodi hu de ekoso se osofu
no esope e no kofa eye petrol te se wodi etugu wo so etwaja etu wo so se wo show mo dwere be kra ma te se ebi kra enka e weche san eye bitwe yakese a wo mo edi ebitwe se wodi ne re e shell so for ni mu sa de ne re e shell ne do for ni mu na wo be ni on 50 emra na te se wo mere de e koso a na we no be mu de na te se wontimi enyina no no owie ye no no emu esa kwata ne no edi ma police for edi kacha police for so wo mo de won che no boni we e na wakodi na sei na wo call eye police station no say no wode nin sem ekoto one was say it was due to anger that I carried out the arson. We have been dating for 4 years, and this year between October 30th and 31st I realized that my girlfriend was always going to the pastor's house each time I was not at home. And no any to say asem in the statement wo kwotro ewo a police for akacha wo dey register the reason tia onam so ema no edi sa bone no ema ye osofo ene ne yire no na sabre a police for so asensem ma te se wo mo hwehwemu eyie se abrante no wo metimi jana manako na se wo dey makopie mo court se wetimi akose damage ewo osofo no ehunam ene te se ne catchman no wonam no enu to medina so ene bulu fa na so be beku ne be no eno ewo police for ene court no ensemnity sabre ebeja ensem no edi so na ebeto just samo ene te se nkofo atwo matwe edi afa wa bi mo ka se se fatapa se wodi edu wo because amu wonu no wo bi enu a enkele ni kobo sa di we so a obetimi nya akwato ye ma obetite obedani nechi akosa wo ni body dia bibu kra de nka wonu ma krapo no betu wonu anko abokure puo mu krapo on kra de omuti na ye yi a omanya omuti edidi mata so mo bebi kakra na ahyehye a tesi ade wo mo eje ayarehwe enti en serve as siade enfamo say next time wo mo epe penatwe bia achia wo mo meka omuti abom na so mo de ba bonte beto abonte say wo mo trip na because of buy krapo no ne onware ye na tese wupe wuntimi enka na prekwa na wo be feti na tese sa na ebetimi ayo nti efendu omo e wosa akwa no so ne musafo de akobe de adwenche no akwaye wa we obi a etai abrante de echi ebi tu ka say stream say eja and wodi etu wo muntem na ne mu no enka wo so a enka de ba na wo be ye de afa asem unity bomotia for adwenche no esome our comment section na dey wo so share video way on other social media platform na follow you on our Instagram and Twitter at ℂatching _ Facebook so ℂatching na ama ubuza bidi bisi ha na me ya do my be dey share be makramo.